derby yashyushye nyamuneka navuga yuko ni match ikomeye cyane Rigan imyitozo yarimbanyije barimo baritegura Aperio n'umundi yariyubatse mu myaka myitatu ishize izana abakinnyi benshi b'abanyamahanga ubona bashaka kugira icyo bongera mu mikinire yayo. Reyo nayo muri uku kwa mbere imyanya 6 yari yemerewe ubona ko yayikoresheje neza, bagerageje gushyiramo abakinnyi bari bakeneye ku myanya baburagamo abakinnyi mu izamu kuri 3 umutima wa defense kuri 6 ku ruhande mu winga, bagerageje gushaka nyine abakinnyi kabisa handi twavuga ati Reyo iyi myanya ni imyanya irwaye ikwiye kureba uburyo yakemura ibibazo. Ntekereza ko ariho hava yako kanyamuneza wumva na barwa rutabura, niho havuye iki kizero uri kubona, niho havuye icyo kintu cyo kuvuga ngo noneho natwe dushobora kuba twahagarika APR yari maze match ebyiri batsinda kandi basuzuguye 2-0 kuri finale y'igikombe cy'amahoro, ndetse nejo bundi noneho ubwo ibashyiramo 3 muri match banza champion. Bakavuga bati rero dukwiye natwe kuza tugakora iyo bwabaga tugakora match nziza cyane, ubwo ndavuga ku ruhande rwa Rayon Sport. APR ti uwagutsinze ni wa wundi ntaho yagiye. Icyo bita state of the clubs cyangwa se aho ikipe ziteretse, umwuka ikipe zirimo, mood ya derby ni nziza. Ni nziza rwose. Igisigaye gusa ni kimwe, mu kibuga niko bimeze, aho mugarago nawe ashobora guhitagira atya akinjiramo neza. So no kuvuga ngo ikibuga bahora bashinja itanga nako ntabwo nabanga barabidushinja, ahubwo bahora bakora ama statement. Ndavuga abakunze umupira w'amaguru mu Rwanda bavuga yuko derby mu Rwanda iri mu itangazamakuru ngo ntishyuhira, ngo ntishyuhira gusa kuri stade wa urebye ibishashi biriho niko bimeze, niko bizaba bimeze ejo bundi quality wise tuzaryoherwa. Kuvuga ngo biratandukana na match y'ubushize ya 3-0 kubera ko match ya 3-0 iheruka kubahuza bonaga ko nta balance yari irimo, ikipe imwe bonaga ko yarushije indi. Ndabye rero kuvuga ngo ikipe yagerageje amahirwe yabuze, yakoze uburyo bwose bushoboka yabuze. Navuga ko kuri no shuro icyambere ubwo cyane cyane ngo tuvuga ku ikipe ya Rayon Sport kubera ko niyo kipe isa nayo ije gukora revenge kubera ko iheruka gutsindwa kuri stade Amahoro. Nureba ku rutonde rwa championnat amakipe ntabwo ari muri position zimwe kubera ko ubwabyo nureba muri championnat ikipe ya APR nuba mu mikino 14 imaze gukina ifite amanota 29, Rayon Sport mu mikino 14 imaze gukina ifite amanota 24. Nuba ko n'uburi no muri championnat nabwo ikipe ya APR iri hejuru. Byumvikana ko ku munzani umukino uheruka Rayon Sport atsinzwe 3-0 muri championnat, amakipe amaze gukina imikino ingana, ariko Rayon Sport iri inyuma y'ikipe ya APR iri kurushwa amanota 5 kandi bari kunganya imikino. Nuba ko radar cyangwa se mu mboni nyinshi cyangwa n'ahantu bibiganisha kuba ari ukureba ngo ese Rayon Sport koko nk'uko babivuga iragaruka ije gukora revenge. Ikintu cya mbere mbona rero kiza gutandukana nuko umukino ushize wari umeze. Icyambere abakinnyi bahari ubu ngubu ubona ko mu buryo bwa morale cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze abakinnyi biraza ko bitandukanye nuko batsindwe 3-0 byari bimeze, ko hari komite isa nayo irimo kugira ibyihindura muri ekipe. Muri uko guhindura harimo rishafo cyangwa se gusa naho bari gukora retushe muri squad, harimo nabo bakinnyi bashya. Umutoza ni mushya yarahindutse, nawe arabizi ko mu byo yaganirijwe mu byo asoma byose yuje muri Rayon Sport uje muri APR match ya mbere uba ugomba kuza kugaragariza ndetse no kugira ngo wiyunge n'abafana bimwe muri izo ekipe ni match de derby de Mirikorine. Umutoza arabizi ko icyo kiragomba kuza gukoraho. Hanyuma ikindi kintu kiza gutuma noneho tubona mu kibuga ihangana ritandukanye n'iryo bushize, hari abo bakinnyi kubera ko umubare w'abakinnyi bagera kuri 6 bashya muri ekipe uwo nguwo ubari munini, ubwabyo ubusinga morale y'abandi bakumva ko bamwe bafite imyanya aravuga bati ni igihe cyo gukora cyane kubera ko abakinnyi 6 ni benshi, ngomba gukora kugira ngo mbone umwanya wanjye. Umutoza ni mushya, turi kujya mu mikino kubera ko nawe ntabwo aratoza imikino irenze 2, bivuga ngo turi gushaka umwanya uhoraho mu babanzamo muri 11. Ngo nivuga kurana w'ikipe ya Rayon Sport turi gushaka kwigaragariza umutoza kuko aje ari mushya, abo adusanze ntabwo yari atuzi, no gushaka amakuru. Hanyuma hari abakinnyi 6 bashya, abo bakinnyi bari gukina kuri iyo myanya abari mu kipe ya Rayon Sport. Ngo hari ugukina ushaka kugira ngo umutoza umwemeze ugire umwanya uhoraho. Abakinnyi bashya nabo hari icyo kintu cyo kuvuga ngo turakina twereka umutoza ko kuba yaratuzanye
komite kuba yaratuzanye tuje muri phase retour. Phase retour ni phase kugira ngo dufashe ikipe kugera ku byiza itagezeho muri phase cyangwa se mu mikino ibanza. Igihe cyo ko harimo ihangana ry'abakinnyi bamwe bashaka uwo mwanya uko umutoza ari mushya, abashyashya nabo bashaka kuvuga ngo reka duprove cyangwa se twerekane ko tutaguzwe twibeshyeho. Icyo kintu kiraza kuzamura competition hagati y'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport, binatume n'uburyo bw'imikino nka ekipe nka Rayon Sport wangana ikipe nka APR bizabe ku rwego rwo hejuru. Ku ruhande rw'ikipe ya APR ni ikipe umutoza asa naho mu minsi yashize haje kugira ikintu cy'igitutu cyo kuvuga ngo umutoza atari utekerezwa ngo ashobora kuba yakwirukanwa, resultat zirimo ziraboneka n'iki. Yego nibyo naragira umukino utuma abo bakunzi b'ikipe ya APR bavuga ati uyu mukino ko turawishimiye, dufite total dominance cyangwa se turayobora tujya mu kibuga ikipe igakina ukabona ko itegetse umukino, adversaire wenda agakina ahangayitse, tukaza kubona resta kuko hari ubwo ushobora kuyobora umukino kugira iyo total dominance mu kibuga ukera umupira kuko twavugaga ushobora kugira na attempts ziya kuri 30 ariko ntuze kubona resultat. Ariko uwo mukino wawe uri aggressive, uwo mukino wawe nibura abakunzi b'ikipe babona ko ati uyu mukino turawishimiye no gwitego cyabuze ariko twagerageje twatewe izaba inshuro nyinshi. Navuga ko icyo kuba kitaraza kurana ikipe ya APR abafana baracyafitemo dute, ariko resultat tujye kureba nyine ngo mu buryo bwa result tutite kuvuga ngo hari karite yo mukino abakunzi ba APR bari buze kuza kwishimira result zisa naho zirimo ziraza. Urumva ko winning momentum ya APR imaze iminsi irimo iragenda izamuka umunsi kundi. Navuga ko nubwo umutoza agifite ibyo arimo arashinjwa, abo bakunzi bamushinja cyane cyane kuvuga ngo ntutegeka umukino, nta ushamburiyaji, ntabwo adversaire ahangayika, uburyo bwo gusimbuza kwabo bakinnyi ubona ko mu misimburize n'abafana muri stade bumva bavuga ku kirebana n'icyo kimisimburize kuki asa nagira substitution zisa naho ari uniform zimeze nka ari zimwe, iminota azikoramo zimeze nka ari zimwe, ya game plan B yo guhindura uburyo bw'imikino no gushaka resultat ukoresheje remplacement. Navuga ko ziri tactique abantu baje bavuga ngo icyo kintu ntaragikoraho, ariko kubigitwa imibare cyangwa se na resultat ayo manota arimo araboneka. Icyo cyo kuvuga rero kuba ikipe ya APR iragenda ibonamo ayo resultat gatoya bakaba bagiye guhura ku munzani. Ikipe ya APR isa naho iri ku rwego rwo hejuru. APR umva ko nayo isa naho iri muri shape yayo nziza cyane, na nyuma yo kurekepera abakinnyi bavuye muri international duty nabo bavuye muri ekipe y'igihugu. Ibyo nabyo bikwereka ko shape ya APR iri muri position nziza yo kongera kuvuga ngo dusubire ibyo twakoze tubatsira ibitego bitatu. Ibyo rero ku munzani navuga ko kuwa gatandatu tuzabona karite yo kuri kanana cyangwa se ku cyatsi tuzabona umukino mwiza utandukanye n'uwo twabonye ubushize. Kuri ibyo ugende kuri ibyo bintu byose maze kuvuga navuga ko bizaba birimo guhangana ku buryo ubu ngubu ku munzani nta kuvuga ngo ino kipe iri hasi indi iri hejuru. Nubwo iyo APR kubera icyo kintu navuga ko imazemo iminsi yo kubona resultat, ubushize babatsinze ibitego bitatu, bagifitemo icyo kintu cy'igitekerezo ndetse n'iyo moral ubwayo ishobora kuba boostinga cyangwa se kuboostinga morale kuri ibyo bitego bitatu. Navuga ko isa naho harimo ku kantu gatoya dukeya quelque poussière navuga ko ziri hejuru ku rwego APR, ariko kwa gatandatu turaza kubona karite y'umukino mwiza utandukanye n'uwo twabonye ubushize. Ihangane wongere wibutsa abafana ba Rayon n'aba APR n'abandi bakunzi bifuza kureba umukino. Twagiye rero uburyo bagura amatike kuko ndimo ndabara amasaha make cyane ngiye ngo mbe nitaba telefone z'umuntu uri wese umbaza amatike, kandi uko atinda kandi narahereye kwa mbere mbibateguza muri weekend. Nongere mbibutse ko utaragura iyo uguze itike kare Ruvuya, itike ntabwo ari urunyanya ngo rurabora, ntabwo ari urutoryi ngo ruzaba uruzaga rwose nka Radio Rwanda twazanye ruzaba umuhondo, ntabwo ari karoti ngo iraninda. Itike urayigura uyibike niyo itike nukeneye kuyigura ngo uyishyire muri firigo, uyishyira muri firigo niki yigure uyibike muri message yawe, uyibike kuri email yawe cyangwa ahandi hantu hose ushobora kuba wabika ikintu cyane cyane mu buryo bwa electronique. Hama rero itike kuyigura ni gute? Kugura itike nugukana Emine bureka maze bibutse amatike ruvuga ngo abantu bagura amatike kugera kuwa gatanu saa 5:59 z'ijoro. Ahasanzwe hejuru ni 2,000, ahasanzwe ariko cyagice cyo hasi ni 3,000, hanyuma VIP ni 15,000, business seat ni 30,000, VVIP ni 50,000, executive seat ni 100,000, ama sky box ni 1,000,000. Abantu bazagura amatike twageze kuwa gatandatu ku munsi w'umukino nyirizina. Itike bizaba ari 3,000 handi hejuru twese twisanga, handi yese twisanga ariko ku gice cyo hasi ni 5,000. Hanyuma VIP izaba ari 20,000 ku munsi wa match nyirizina. Ku munsi wa match nyirizina business seat izaba ari 30,000, VVIP izaba ari 70,000, executive seat izaba ari 150,000, hanyuma sky box izaba ari 1,105,500. Kugura itike rero ni gute? Nuko akanyenyeri 9 ubivuga utihuta reka nyende gakeye. Kugura itike urakana akanyenyeri 9
3 akanyenyeri 2 urwego hanyuma uhitemo itike yawe ikubereye cyangwa se ijyanye n'ubushobozi ufite cyangwa se abifuza gukoresha murandasi murakoresha wa3sportspass.rw hanyuma ugure itike yawe. Hanyuma tubabwire ko saa 9 hazabanza match y'indangarwa ndetse na Rayon Sport y'abagore. I show speed rigana igihe kintu mvugaho hari abantu batazi iri zina igihe kintu rivugaho saa 9 I show speed muri match y'indangarwa na Rayon Sport muri half time. uyu mujene isi ya none murabizi yuko ibintu by'ikoranabuhanga byabaye ikimenya bose. Ni umu YouTuber ariko ukora ibintu by'amastream akora ibintu nyine akabipostinga. I show speed rero iyo ugiye kureba urwego rwe kuri influence afite, wenda abantu bamwe bazi ngo ni umufana wa Cristiano gusa, nubwo biri mu byamahaye nyine ubwo bwamamare budasanzwe nyuma yuko yagiye ahura na ba Cristiano Ronaldo n'abandi na President of FIFA. Yego. Ubundi amazina yitwa Darren Jason Watkins, yavutse ku itariki 21 z'ukwa mbere 2005. Abantu rero bamumenye nka I Show Speed, ni umusore w'umwirabura w'umunyamerika, akaba ari umu YouTuber ndetse na online streamer. Akaba rero azwi ku bijyanye no gukora online streams kuri internet. Ni ibintu nyine bisanzwe ku bandi babimenye nyine bibyara n'amafaranga menshi. Uyu rero baba ari abantu b'aba social media influencer, noneho bakatambutsa ibintu bari kumwe na audience cyangwa bari bonyine, ibyo bari gukora bakabitambutsa. Tuvuge ruvuga ngo ujyona hari nk'utuntu dutoya abakobwa hano bajya bafatwa ngo ni amavlog. Ujye ubona? Nabibona cyane. Ukabona nk'umuntu umunsi wanjye nuko byagenze, najyanga nagize ibiki, nakoze ibi ngibi, abakobwa barabikunda cyane. Ujye ubona biriya byitwa ngo ni amavlog cyane ko ibyo iyo ni content ubundi icururiza kuri TikTok. Irinjiza cyane kuri TikTok. Rero umuhungu wanjye I Show Speed we, uyu we ni umuntu wamamaye uri ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu bari ku mugabane wa Afurika. Ejo bundi yari ari muri Zimbabwe ahura n'umusore bajya no gusa. We ikintu akora rero, araza akavuga ati ngiye wenda tuvuge gukora ikintu runaka, n'urugero akagenda akavuga ati ngiye kuririmba nk'indirimbo, ati ngiye kubereka ukuntu mba meze muri studio, akagenda akabikora. Abararebwa video za miliyoni 10, video za miliyoni zingahe, hanyuma akagira atya akavuga ati wenda nagiye kureba finale y'igikombe finale ya Champions League. Noneho agatangira kwereka ukuntu yahagurutse mu rugo, akakwereka ukuntu yageze kuri stade, ukuntu yafanye, yarangiza akakwereka ibihe byiza hagiriye. Abantu rero baramukunda cyane, nyine yabimenyekanyemo ni icyamamare kubera ibyo bintu. Uyu rero azaba ari i Kigali nawe kuri match y'abagore izabanziriza finale ya derby. Zose azaba hari, ahubwo wenda kuri match y'abagore azayobora half time show. Half time show.